Diplomatic relation no tebo phandinani bagai foreign policy rokno naikol tongkha kaham khe montri bokhorok Narendra Modi aborok nukjakha serai kheno tabukhe France ba relation kaham khlaina bagai salnwi beraimwng Paris o thangka montri bokhorok Narendra Modi salni phungono Delhi ni simi France o thangka sarini dam bawo bo Paris ni early birkhung bathak tayo thangai sogoinai France ni bastille sal palai jakmani pandao nograi okra ungwi thangai manjaknai montri bokhorok Narendra Modi salo France o thangnani sikang montri bokhorok Narendra Modi kaisa statement riwi saklaikha salni beraimwng bo France ni president by defense ni simi romi civil nuclear trade investment education culture no tuye kok salainai beraimwng kaini hakotoni bisingo tebo phan tubna relation hini bo saklaikha Paris beraimwng montri bokhorok France ni bisi pungmani sal bastille salni pandao guest of honor ungwi thangai manjaknai bastille salni pereto Bharatni tham bodol 269 jona ojama song phai manjak phainai aboni logibo bharatiya air force ni tham rafale fighter jet bo fly pass malai nai France ni choba birkhung bai saimangkha sangrong salni sarik dam buriyo Paris o thangmani ulo sanjani dam sini tamu soti thamjiwo France senator thangka te senate president Jared Larcher bai malaikha horni dam char tamu soti burichi bawo France ni montri bokhorok Elizabeth born bai malai nai aboni ulo bo Russian musical pandao aroni tongnai joto bharatiya ni phasik nahari kok naraknai aboni ulo bharatiya jorani kahai horni dam chiniyo montri bokhorok Narendra Modi Elizabeth thangnai aro France ni president Emmanuel Macron montri bokhorok Modi ni bagai horni dinner bo khlainai heni saimankha bio report bokhorok।